Chỉ bây ule tu na hianin class 12 economics chapter 10 part B lampang employment le unemployment chungchang kan zir le don ania ti chuanin enge ni employment kan ti chu nia enge employment ti te enge types of worker types of employment kan tiang chi te kha kan zir tu te chu nia tin statistical data India ram economy chungchang kan the thena tura employment chungchanga statistical data omte kaden ho don ani ti chuanin a bulletin nan chuanin basic concept of employment who is a worker who is employed tunge na thok tu chunia employment kan tia chuan tu tenge om ti kha kan endon ania pakhat na chuanin a worker a person who is engaged in production activity mi tu po thil siam chuana a in thloa na tho chuanin worker tia siar dor ania kan soi to thina GDP kan ti kha chu total output nge goods and services kan thar chu zong bel khom ania sumi a bel suak tura nge ni contribution nei to phot kha chu atamamo atlememo worker emo na thokemo tia soi thei kha ani te chuanin khalaya khanin production activity le economic activity kha in textbook a bokha in hu karinga economic activity zong nuai hianin production activity hi omani economic activity kan ti chuanin production distribution and consumption ka tian chi ho khania ti chuanin production hi chu economic activity chhunga mi ania amai ro chu worker kan ti chuanin production activity a om ho chi ate kha worker tia economics a kan soi thei te chu ani ti chuanin types of worker a han lo kai ta ira self-employed le hire workers kan thena hire workers kan ti te kha casual le regular worker a han thin le ani bok ta ni enge ni self-employed kan ti chu mani ta na thok a hlok na po mani ta na sing tu te kha self-employed kan ti te chu nia and tirnanin doctor ni emo private clinic ania tin ange lo nei na te po nia min dor lo nei entrepreneur ka tian si zong kha self-employed kan ti te chu na khuama hire workers kan ti ve thung chu they render their services to earn salary or wages enge ni midang ta na ba thok mani na ni lem lo hlo mu na midang hne na ba thok te ka hire workers kan ti te chu nia ta khanin casual le regular worker khanom ta ni casual worker kan tiang chi chu daily wages enge ni daily in hlo thin kan tiang chi te emo nanghet nei lem lo wang chi kha casual workers kan ti te chu na khuama regular workers kan ti ve thung te chu ngai ni sarkar na thok kan tiang chi te le enge nanghet bumal nei kan tiang chi na nei kan ti mi zau ina na nei kan tiang tak ho kha regular workers chu an lo ni ta ni regular workers te ho hi chuanin enge ni provident fund kan tiang chi te employment security scheme kan tiang chi zong kha an dong thin bok ani ani hi chuan an hlo kha regular takin an la thei boka casual worker ve thung ero chuanin achangin na an neia achangin na an nei lo chang kha oma casualization of workforce po kan len chho dona concept of employment hakan en chunjam le anga kalo soi thei hil le chin khan hemi chapter hi a seideu hleka wangin path hi akaron then dona tuna hianin first clip jok hi kan kalpui me kani labor supply kan ti chuanin mi in enge ni a hlo a zira na a tho du na khani ta ni mi India ma hianin mi pakhat hian in ni khata dar ka re tin thok turanga yania amai ro chu a hlo a red wage red a zir ka ni na thok du lo thei ta ni dar hlo a that don chuanin ni khata khan dar kar som chong po na thok du theya enge hlo that lo kha chuanin hlo ngai reng ani kha chuanin dar ka re thowa hlo ngai reng le dar ka ru ka hlo ngai reng ani kha chuan dar ka ru chi po ka hlo kha enge na kha thok du thei ta ni ka tiang chi khale bor supply ni a number of workers a enge ami hring za ta khan in hat lawa labor supply tam lo hi a in hana ber chu a wage rate a zir khanin mi in eng tiangin nge effort a pek ni te nge na tho rei zong kan chu na kha labor supply chu ni ta ni labor force kan ti ve thunga chuanin hlo ret khan kongro su lem lawa na thok du kha engzat nge om na thok rual na thok thei kha engzat nge om ti kan chut na mai kha ni a ta he chuanin
ngei labor force increase lo kha chu number of workers a zirin mihring a zir khanin alo pung ve thei don ta ni tin dot workforce kan ti ve thung chu mi engza tin nge na thok du atang khanin mi engzat nge va thok tak tak entir nan na pakhat alo ruwa ka ni post khat alo ruwa ka khamin na in chu khanin mi som chung khan interview ta ni mi pakhat che in na thoka tutuanin labor force kan soi thei dan tur chu labor force kha chu so mani ya tin workforce ve thung kha chu pakhat ani ka tiang khang kan soi thei don ta ni tutuanin number of unemployed thiang te kan lo thei don ta ni hemi workforce le labor force kal tlang hianin number of persons unemployed kan ti chu labor force minus workforce mi engza tin nge na zonga mi engza tin nge na thok kan ti la kha alo ni ta ni tin rate of unemployment nge India ram chung anga po mo a percentage angin kan chu chuak thei ta ni unemployment rate kha number of persons employed hemi labor force minus workforce kan ti chi kha divided by size of labor force hemi labor force zat hian kan sem le anga ti chuan 100 ti kan punti ranga ti khana percentage zat rate of unemployment kan chu chuak thei don ta ni tin rate of participation kan ti chu hei la hen ka ziak maya total workforce ti na ang thau khan nia mi engza tin nge na mu population pumpuya tang khan mi engza tin nge na mu te kan chu thei don bok ta ni chumi chu dan chu total workforce na mu zat divided by total population mi pui zat into 100 khami mang khanin mi engza tin nge na mu a mi engza tin nge na mu lo kan tiang chi kha kan chu chuak thei don ta ani next topic kan kal lenga size of workforce in India tinia tuna chuani kan soi ta kan khanin statistical data lampang kan thu chho to dona tin kan soi zau lek don boka kumsang ni le soma khanin 40 crore ver khanin workforce na mu na nei kan tiang chi kha kan lo ni ta ani kumsang ni le som pakwa sang ni som nia hianin around 50 crore ver kan ni towa kan population polo pung towa 1.3 billion vel kan lo ni towa heng an chu thun lai hi chuanin 1.21 billion vel mihring kha project chu kha kan nia census kan dei mahle kan mi kha nia ti chuanin hemi 40 crore out of 40 crore atang hianin male mi pa hianin 70% an lua female in 30% an lua ni tin rural lampanga hianin rural kan ti chuanin thingtlang ti mai la zo khuwa kan tiang chi te rural lampanga hianin 70% kha mi 40 crore atang hian 70% khan oma urban a hian 30% an om ve thunga ni tin mesia bi ka khan total workforce of female atang khanin rural a hian 30% le urban a hianin 20% an oma helaya zona om theita chu eng wangin nge kan workforce hi rural atam a tin mi pale me si in kara sau ti khom theita ni pakhata chuanin rural a hianin he kan siat angin 70% lai ani a achan chu agriculture and allied activities kan ti animal husbandry te nge quarrying kan tiang chia khan na kha thokan tam a disguise unemployment kan tiang chi kha an tam a hemi na a reflect chin chu kan GDP a hianin primary sector hian rural lampang atang na thei chuanin 1/4 of our GDP hi hemi kan workforce rural workforce lampang agriculture and allied activities kan tiang hina contribute toka chumi na entir chu kan la backward zia kan economy kha ala thato ka lo hle ani ti kha chin te kan lam tira tin female workforce rural le urbana hina tlem le zuala chumi na ayan tir chu thingtlang lama chuanin nge ni zirna kan tiang chi education kha an atlang puin an zir niam tlang puya itimayang khopui te ain zirna lama te sumle pai har satna mo financial status sa wangte in har sana tam takhan to thina school an bang ma ti zo kang ti chuanin naupangte in kum naupangte in na thokhan tam ma
tin arbana po hianin 20% lekania hemi chan chu ngani family condition awang te po nia then kha chu na an mu renga amaro chu an chungten tho nge tulan ti rem lo ang chi kha om ve boka khang wang te po khana nia job kha chu mureng po ni se an chungten a thon rem ti lo wang te bo kha ania achang phei chuanin hemi ngani kan income kan GDP soile taila kan output an thiamna san pakhata chuanin thingtlang lama chuanin hmeichhia soitawng khanin lova ten fea an na thodana hire workers kan tiang chi casual ang chi kha atam zawk an ni tlang puya ti chuanin achang chuan asum fai ang zong ni lovin mo nge a grain ang zong in a bu fai ang chi te a chawpmi ang zong te khan hlo te po kha payment in kind kan tiang chi khan an lak an don chang te po kha oma heng wang te po hian kan GDP contribution hi agriculture a hianin a niam em a ni ti kha helaina a tarlan chu ni ta ni rate of participation lowen le taila kan soita kan khan rate of participation chu mi engza tin nge kan total population atang khanin na thok ti ha kan chu ta khan ni ta ni it is the ratio between total workforce divided by total population mi engza tin nge kan total population atang khan na thok ti a percentage kan chu na kha hemi rate of participation kan ti chu ni a overall participation rate is about 36% kan ti a tuna hianin kan total population 1.3 billion vel atang hianin 36% vel above around 40 to 45 ang vel hianin na kan thok anga kan ngai thei do na ni 40 to 45 crore mo 1.3 crore 130 crore ne nga 1.3 billion atang hianin this one in 36% vel khanin na kan muanga na kan neyanga kan ngai don ta ni ti chuanin rural le urban lo en le ngal mai ta ila statistical data hi urban a hianin 34% vel hian mi pui urban khopuya chengan tiang zong zong tin rural a hianin 36.5% vel hian na ne nga ngai an ni a tin mi pa le me sia lo en le ta ila rural lama hianin mi pa hianin 54% vel an hawa tin urban lampanga hianin 53.4% vel female 17.6 hei hi rural ania tin urban a chuanin 13% vel an hau boka rate of participation a khanin enge ni hemi hena entir enge aron reflect kan ti chuanin pakhatna chuanin kan soita kan khanin rural lampang hi asang zok zel ani urban a hian hemi employment rate kan tiang chi a hian a chan chu rural lampang a chuanin agriculture kan tiang chi a khanin agriculture le allied activities mo non farm rural non farm kan tiang chi animal husbandry te sericulture horticulture kan ti thleng khanin a huam veka primary sector kan ti ho quarry mining kan tiang katinga khanin na thok khan tam em amai ro chu kan soita kan khanin kan GDP kan contribution chu asang lo viau thung sia chumi choni kan re theihna poverty a kan omna kan poverty status sangkha aron tar langa tin mi pale meichhia a hianin kan soita ang khan meichhia chuanin a bikin hemi kan ngani overall participation in India tini wang hianin Mizoram hi kan rilwa ange Mizoram chaulo om lo sela India ram pumpui angin lo ngai to taila hei hi Mizoram den chuanin kan statistical data hi adang lam deu mai theini Mizoram chu kan van ya ngani man ha thok abi takin urban a phe chuan office a hian han lu tila atam jok hi mei chia moti mai tor hian mei chia jok hian mi hi an lo boi puina sa em a kan Mizoram chu kan van ya mi pale mei chia gender gap kan tiang chi kha ala salo em a amaro chu ram dang step dang a chuanin mei chia enga ma ngai lo ang chi khalan sa em ani ngani an pian lima then khat pe chu ti hluman du mai ang chi te mawa an family din munasira azir lawa wanga mi pa fa o du nang chi kha india ma chun alana sa em a sa khona wangte ni a kan case nge kan culture wangte po kha ni a ka tiang khani mi pale me chi in thena khala alana sa hle ti kha alang chiang em a tin female education hingai poi mo hlo ngai lawani nge ni me chi a school kal tir angai ve lo ti ang chi kha
hun tam zo ka chuanin thingtlang changker state dang thingtlang changker tak taka pe chuanin kha tiang ngai dan dei kha tam tak khan lo oma khang awang te khanin pe participation rate hi a niam em a atin hemi a total atanga hey 36% vel 64 something vel kha chuan na nei la wang ngai kan ni ta ni enge chan kan ti chuanin the high dependency ratio dependency rate asan wang ania ei hi chu alela ma alop umlampang te pon ni theia achan chu medical health facilities lama kan lo enge ma ka lo so na wanga kan lo chang kan ta ka wanga mi damrei kan tamang chi te le chom hlom itimayang dependency ratio kan ti lai kha no pangkum som pangan huai lam mo 15 years below le above 60 years bitar putar kan tiang chi kha kan lo tam tak wang khan kan dependency ratio lo tam wang khan kan overall participation rate hi ahliam alang hiam view bok ta heng anni ang level timayang hemi dependency ratio kan tiang chi hi chu na thok tura phut thok thei po ni se nge ni hemi unemployed ang ha kan sir chung lawa na thok tura phut ang kha andil em chung lo bok ani ti kha lo thetel bok ta ila tin hemi female hi male hi asan view ai hianin male a 54 53 vel ani la ya female a 17.6 13% vel lek ani na san pakhat chu kan zirto khanin economic growth nge ri kan ti chuanin thil thok sum thok chuak ang chi non market transaction ang chi ho kha me che nang khoi tam em ani in chung chet kan ti in suk ang chi te mo in chung en kol rong bol kan ti ang chi zong kha me sekuta hian ngai ani de ubi ka ama ero chu khatiang sum thok chuak lem lova afria e tur kan nei nge kan nu te kan chung te kan ina kan u te mo me che te na rong bol sa kan nei ang chi khang afria kan don ang chi kha an ma nia engma ti me yang apoi sang zonga sumlang lu an nei lo wang khanin employed worker ang khanin gdp contribution nei lo wang khanin chu dan nia wangin participation rate me che participation rate hi alang niam em bokani ti kha an usele don nia self employed le hire workers kan soi to self employed kan ti chu mani ta na thok itime yang atlo na a profit they earn profit for themselves mo hire worker ve thung chu midang ta na pa thoka hlo ari ta na ta na wages and salary dong kan tiang chi kha anita te chuanin rural le urban lawan le ta ila rural la hianin self employed kan tiang chi mani na thok ang chi kha 45.7% vel kan oma tin hire workers kan ti nge midang ta na pa thok ang chi kha 54.3% vel omanga chut ania te chuanin urban area ve thung hianin self employed thi 37.9 vel ania hire workers ang chi kha 62.1% vel ani helai chin hilo soile lo soi zau le don ta ila hemi self employed le hire workers adang lam na la ina en tir theita ka chu urban a hianin urban a hian self employed le hire workers hi in thlau em a pakhatna achan ni theya chuanin urban a chuanin enge khopuya chuanin restaurant kan tiang chi te enge factories enge mo entrepreneur kan tiang chi kha midang hena fa in thora turang chi dor nga ei mi so bon kan thiat ang chi te le hotel management mo ka tiang chi mi dor restaurant ba hang chi te ang khanin mi chhor turang chi mi hnoi in thlo an tam zo ka ni mani dor na yang chi mani tarak na thokong hi chu around 37.9% vel on oma chu ti lain hire workers kan ti kha 62% vel lain oma ni thingtlang a hi chuan ain a difference si zaul tuklem lawa hire workers kan ti a khanin casual worker te po khan tela enge arem thokong chi te po khan tama tin thingtlang a chuanin hemi self employed kan ti atam na san pakha chu an mani huan le thlai ti mayang mani en ko lang chi khan an tama tin small and cottage industries kan ti mani in chung lo matanga enge na tho thayang chi a thir deng kan tiang chi te lo nei ser huan nei ka tiang chi song te kha thingtlang a hian din an tam zo ka wangin
hemi figure atang hian chu chu kan mu thei ta tin gender base lo en ve thung tai le mi pa le me chi a hianin mi pa he chuanin self employed kan ti le hard worker he a total nge overall ang khana ni ta hard worker si a in za chia me chi a hianin 53.3% ania higher worker si 46.7% ania pakhata ahmi ina a entir pakhata chu higher worker si an claim jok ve thung ani achan ni thei pakhata chuanin mobility of labor immobility of labor a khanin mi pa a hianin me che hian ya an hiam jok ani mi pa chuanin ma ni ram chung ni lo ti ma yang ma ni state chung ni lo po mundang apo na thok lo pang chi kha kan ol sam de uzoka kan soya tong khan mizoram chungai to lo turani ramdang nge state dang kha kan ril ruwa lo tam zo ma se hela kan soila he chuanin ti chuanin me chi he chuanin mani lum chho sana mani khuwa chho sana mundang na thong chi te kha tlemin mi pa chuanin kan har sat zo ka kha wang te po khan kan tlem zo ka tin adang le a chuanin abikin thingtlang lampang anga phe chuanin thingtlang lawa po khopui lama po ni thawa mesia hianin self employed hi an tam dei zo kan mi pa in asan ni theya chuanin mesia chuanin nge ni garments kan tiang chi thiam thil ne lo nge weaving la phiarang chi te spinning kan tiang chi te le pon thui kan tiang chi ang te po khanin an mani in chom na khop mo an mani ta na hlo na tur khop ha chuanin ha tho tur kha an nei mai thei zela kha wang te po khanin hemi gender base ngai to he chuanin self employed a hian me chia kha an tam zo kan mi pa ai chuanin mi pa he chu kan an in zat viau self employed le higher workers an tiang chi kha emina entir chu mobility of labor a khanin me chia kan niam zo ka tin me chia hian ku them thil ang chi anga te le mania in tunun tu rang chi a khan mi pa ain mu an ol sam zo kan ni job opportunities employment opportunities kha me chi a hian sang zo alang thei ta ni occupational structure or distribution of workforce ti halawan le taila occupational structure kan ti chuanin kan workforce kan na tok tu te khan ngani economic sector kan ti sang primary secondary and tertiary sector occupational structure mo distribution of workforce a khanin primary secondary and tertiary kan ya chunga chuanin engte nge a in sem zai itimeyam engte nge nan thodan kha aron tarang vele ta ni kum sang ni le ei hi sang ni le puwa sang ni le som data ania primary sector a hianin 47.6 vel kanoma 0.6% vel kanoma primary sector a hianin agriculture and allied activities agriculture kan tiang chi te ngei mining quarrying kan tiang chi te kha a huam theya secondary sector a hianin 18.2% vel hi anoma he tai chuanin manufacturing industry kan tiang chi te electricity gas agency mo and water supply kan tiang chi te kha huam theyanga tertiary sector kan te chuanin sarkar na thok kan tiang zong te banking transport ka tiang ho kha a huam veleta tertiary sector hianin 23.3% vel kha a contribute others kan te hi chu thil dang engemaw ne tourism kan tiang chi te po khan ni theng chu kanga tang te khanin 10.3% vel hi ka tiang khan in nam noi ve boka ti chuanin change in occupational structure ti kha there is only a modest change in occupational structure a in thla da na hi nge ri a thazong ti mayang ina in thla tuk lo baka kan lo en le thuak anga sanga gole somnga planning kha sanga gole somnga atangin planning commission kha tanani kan ti kha ti chuan first one kha 1951 to 55 kan ne ya chung atang chuan lo en taila sang ni le pakwa sang ni som chunga kan din mun hi sang kha go somnga chuan primary sector a hianin 72.7% vel ania ti chuan sang ni le pakwa sang ni som ma chuan 47.6% vel kan lo ta ni hei hi ange primary sector aya primary sector kan than na hi kan than nai ti mayang na thok tu kan tlem zo na
hi asang ve viawa hi alopom lampang ania ti chuan secondary manufacturing kan ti industry kan ti te ka tiang thil siam chhuna lampang atang khanin 10.2 atangin 18% a kan lo ma kan oson ve boka tin tertiary sector service sector kan tiang chia khanin 17.26 atangin 23.3% vel ania amaro chu helai kan thiat tur chu tun thleng hian alania hemi te panhi hianin kam GDP mun ngani 3/4 ang vel hi a contribute he hianin na thok tu tamber na ni si na thok tu tamber na ni si hianin 1/4 ang vel chi hi a contribute ani chumi ina en tir chu kan economy ala backward zia poverty nge unemployment ang chi kan langa ziang kha aron thar lang vele bokta ani jobless growth ti khalo le taila jobless growth ti topic kha growth kan soi to a growth chu ngani increase in productivity or increase in total output ange kum khachunga kan thil siam chu zong bel kho mang chi te khatianga a alo thanna a growth rate khania hela hian lo enta ila sanga skole somnga pakhata hian 3.6 atangin sang ni le soma hian 8% kan lo mutani kan thanna hi a thaviu chu na hriat ani amai ro chu employment rate lo enta ila employment thanna athang lo me ni lo ta hiam zo gani 1.5% employment vel kha nge a rate employment rate kha 1% vel kan ta hiam dat me ni chumi na en tir chu hemi kan economy hi thang angin lang ma se growth angin lang ma se la increase in GDP per capita income khan malo son veo ma ila employment opportunity khang thil te khan employment opportunity nge job opportunity kan tiang kha siam lem lava chu wangin ami puyen all pui chu kan ange kan living standard pola hiama kan re thei hle ani ti kha en tir boka tin hemi angani increase in GDP along with better quality of life kan ti economic development khami kha kan attain phalo hle ti kha en tir chiang he boka ti chuanin jobless growth kan ti zia bera chuanin engani kan economic development kan growth kan increase in GDP kan tiang si per capita income ti te khanin employment a generate anga chuanin income a generate le chawanga kha tiang khanin economy kha culture base khania chu ti lain hei kan data ne a chuanin kan employment rate hi 1.5 patagin 1% atla de me ni chu wangin kan economy thanna hi engani jobless growth kan tia achan ni theide chu 1991 LPG policy awanga MNC kan ti multinational corporations ang chi te FDI kan ti ang chi te na engani khol changkang le thazok manga ama in India ina mani kut ko ngei ya mishing tha men pa wara si mang chi kha all sam takin man tlom join khol thil mangin anron siam theita kha wang te kha ni mitam takin na an chan thin wang te kha ania khang wang khanin heti anga thanna ang chi ko chu jobless growth kan ti kha ni ta ni then casualization and formalization of workforce ti kha han soitlang ha lo ila casualization of workforce kan ti chuanin engani casually hire workers tended to rise over time kan ti achang hanai lo kan ti ang chi ani berang chu daily wages kan ti ang chi te an lo pun tam em khanin casualization of workforce kan ti chu ni ya then informalization of workforce hemi workforce kha formal le informal ha kan thena formal kan ti chuanin engani organized sector kan ti private mo sarkar mo private ani porin entrepreneurs ani poin na thokata na mi som chorchin ang chi kha formal sector kan ti te chun nia informal sector kan ti a chuanin private company ang chi te mo hiring less than 10 person kan ti ang mo mi som aya tam lo arwa yang chi te khan ta ni tin kan belela ko formal sector a kha chuanin an tok te khanin provident fund kan tiang chi te kha an ya social security scheme kan tiang chi te kha an dong the trade union te help an din thei ta ni amaro chu informal sector te kha chuan an din thei lawa te chuanin informal sector ngai informalization kan ti chuanin kha tiang chi informal sector na thok an tam lu tu khanin it leads to casualization mo achang hanai lo kha tiang chi kan lo tam pha ta thina kha tiang chi kha ania ti chuanin tun ka satan chun hemi kan du to kanga
next class la ba hianin unemployment chungchang kan bi zui ve le dona lo thir le ngei don nia